kuze yangu kuze. Shamba mbizi shakuri hano na kombo taxi yako. Niko sawa. Salimia kwa mama. Mwiriwe. Kuze yangu. Mwiriwe. No yuri mukuze wawe. Ndio tante. Reka kuvuga. Ubase kuzi. Nibiki wakoze. Ngumwana uri gitamba mbuga ariko ntabwo mva n'amakuru. Unakuwa nini? Irusange hari intambara, hari kuba imidugararo. Niba atari intasi, ubashobora kuba yaje nanone kugira abantu bashimuta inaha iwacu. Oya madam, umva nkubwire twumvikane. Soka muri modoka. Soka mu modoka mubyara wanjye. Oya, soka mu modoka mubyara wanjye. Soka se, soka. Bituga niwe kwamwe. Abeka mo ni tate wako. Ndio. Tate wawe cyangwa wanjye? Wewe tumi na wewe. Buti serikati wanjye. Jewe navukiye rusange nkuriri rusange iyo umuryango wacu wari warahungiye none ndatashe kuraba umuryango uyu niwe yanzanye none ndabiri ibi ariko se kuze utambwiye koko kuki utambwiye kare kwa tante koko ningekwambia yule nipatia hata wakati kusema wewe unajua kila siku kama tunafanyaka fete ya familia na tunaita ba familia bebiko murejo tunakutanana mimi nitafanya surprise na kutana na tante rusangi unaonesha matabia zaidi hivi sio napokea watu mimi siko nakujua tante ibi bintu mwoze mbabara rwose ndapfukamye mbabara pe iki posa mwoze mbabara rwose ibi ngibi nabitewe n'amakuru biho wagenda kwirakwira hose noneho bigatuma ubwo bwoba butuma nitwara gutya rwose naho muri ntabwo ariko byagakwiriye ndagaye niyi ngeso ufise ariko nyene ntaco bihindura ntibihindura yuko umusengezana wanje kandi sinshaka ko urugwango rukwiragira hose ngo dusubire dutatane nkuko twatatanye imbere ndakubabariye tante n'ukuri rwose murakoze cyane ariko mbikintu basaba ibi bintu mbabare rwose bigume hagati yacu muramutse mama bimenye ibi bintu. Okay, mimi sitawaambia basikuingize ndani, lakini nani waambie? Nani matachize kinimba? Ikinimba ndaza kubemeza umunsi. Reka